Hello, friend. Kichengsi kardom kadu kave karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara to anna fans tamila pen pini nali tum fan la so video long na kithan ponji la bangke PM Kisan non la 2024 list Akimi la bangke Klang ge alo jong nali tum amen jong si list long do pole non ki bangsi 18 installment la bangke nali tum stamil long don ikpola si ko son se la so list ki check poneng jima la so puthak pini nali tum fan la so video long nang than pachini ponik po nani tum jong si la so YouTube channel la long nang homri milang pole ga chingon pen subscribe gon la pen videos tame share ponigon la pen comment tame nani tu pi ponigon tang non pathiek pen ko son si list Akimi Klang nang jima la so process le lang polonang la pen che than polonang tang non puthot chithan polonang la pen lang polonang PM Kisan list Akimi ko son si Klang ji la pen ko son si ke check nang jima la pen la so 2024 aning kana kidam tang hostame kumat masika apply ma non jong se alang litum list long du dun lo pulot alang litum stame la non ki wangji 18 installment la bangke nang litum long dun ikpo la pen kidam tang hostame nili nalitum ma fan la so putha stame na than pechini poniklo la pen da government hin pen stame da announce ponikelo nalitum da thek longji 18 installment of PM Kisan scheme on 5 October 2024 ar nisi dag release ponikpo la sikidam tang hot 17 installment la pen 16 installment kilong vera tum la bangke non 5 October 2024 lote alang litum ekona long stame PM Kisan la suri hinia tangka bangke jang ikpo la pen long don ikpo la pen non nalitum prabjin pen list Chelang egon jos nalitum amendo pule la non 18 installment la bangke nalitum ta long dun ikpo la spending 2024 long ka apply dun abang fu abang fiatum prabjin penalitum list long nalitum amend duma vema la bang lang poniko list kilang nang jia process ni li non nalitum phanang than pachini ponikpo ko sonsi list kilang jima nalitum la PM Kisan official website long wang ignang pola so video description long stame link bang ke long exi hola so link long nalitum beri global screen long mate nalitum mobile screen long stame la sonar jana chiklang ekpola pe nalitum dakpen ki cheng si pina an option long pon exi farmer concern nalitum dakpen thek pon long exi ki cheng si da EKYC la pe new registration new farmer registration ason thak thak dak status of cell registration farmer CSC farmer la pen updation of cell registration farmer la pen know your status la son da dak thek long ji update mobile number la pen name correction as per order online refund la pen dak help desk ta people lo la pen puthot nalitum list kilang ji afan la last option on nalitum dak thek pon long exit beneficiary list the solis long nalitum berigon beneficiary list long ber pon igde pen afi puthot nalitum dak pen beneficiary details nalitum kilang ji afan kicheng si state la bang nalitum dak fill up nang po state dak select nang po nili da Assam select pon igelo state select pon igde pen afi puthot nalitum na district bang dak select pon ji kinang sotlo nili example afan Karbi Anglong district puthot East Karbi Anglong district apani nili dak select poniklo ingwai poniklo apen sub district puthot ka fill up nang ji dak pen kinang so difu fuloni siloni jan dak thomando sub district nili example afan fuloni nili dak pen select poniklo apen puthot nalitum state district la pen sub district select ponthai lo pulte nalitum la block theklongji block ba nalitum dak pen kangwai nang ji ba kinang sotlo block dak bokajan hauragat langsomi pi lumbajong nilip rongmungwe semi langso block long pon exi nili example apan nili hauragat puthot dak select pontho iglo hauragat select pon igde pen api puthot dak rong bangke select ponang po mate rongomen dak pen ingwai ponang po rongamen nalitum dak pen theklongji nalitum arongamen stame laso dim nalitum rinang po ABC la son dak kicheng pen long pon exi nalitum arongamen kicheng si copy letters mala pa nalitum lang egon nili example apan nili madu arong stame nili dak ingwai ponik po example apan nili dak nili kilong aling lo la Chandrateron nili dak Chandrateron arong nili dak select pon iglo nalitum ka select pon angji ka fill up pon angji la bangke da state la pen district sub district block la pen village la bangke nalitum fill up ikthai lo pulten la get report po theklongji la get report along ber ponegon get report long ber pon igdet pen dak processing po sabso por nang igji la pen nalitum dak farmer name dak banga thek pon long ikpo dak kaduka ve Chandrateron arong mulok la penang ando dak nalitum dak thek pon long exi 50 an suse dak alang litum da amendo la Akimi ban pen la 55 an kadu ka ve pen jong se la so hauragat pen Chandrateron arong pen jong se kelang bang do pulte nalitum la so video comment along pachini ingon
la pen dak 55 ando alang le tumarong la sedak 55 abang fu abang fi tum an la bangke la non 18 installment la bangke long ponik po la sinali tum stame prabjin penali tum list bang check ponik on lang ikon list long jong sinali tum amen dolo polte non la 18 installment bangke nali tum 101% la bangke nali tum suri hinia tangka la bangke long ponik vek po la si list kilang ningji a process la bang nali tum thek po tahailo la pen chini po tahailo ki chengsi pmkisan.gov.in so website long wang nang po da beneficiary details longi beneficiary details long ber pon ekdet pen fi state district sub district block village nali tum dakpen fill up pon ekthai no la pen get report long ber egon la pulte nali tum dakpen details la bangke thek pon long ikpo la se la son update mate la son video kilang long ver je pon nali tum so youtube channel la bangke subscribe egon la pen so video share pon sera ragon athema pini anke 2 October tanglo la se 5 October la bangke dak dero edat po la sinali tum list long nali men duma bema la bangke nali tum lang pe pramon tangde pinia video long bangal anle ington ponik nang la son update kilong ver je phani le amuta puiglo nali tum so youtube channel la bangke subscribe gon la pen videos tame share ponik go do me thak me kadu kave karbitis 2.0 youtube channel long kilangara do an fans tame nilihin pen kardom to change